lagi kita banyak arspa lah spa terpoi. Apa penjubilan. Katemyo maulong bat kalum survey ki badan markham hanong ba shlong kila pau kerteng kum ki slam bajur bha ka jingpen poi drugs bat bud na kini ka desa ga gor line halat umkhra kani kala pau ling ba ka jingpla usnar khayi drugs ubala shap bat haki de khot ka hnyau trap youth council haka jan me jong khandai tarik urisau araja arpusau rengkat ki wei pat ki nong di drugs hastan boy bat ki wei ki benta kamat pran Uniu nong khayi ulayathu bahaswa bak HYC kan khanrai gi yeng poi wer halum survey kani ka jaka ka de ko bajur bha ka jingpen poi drugs bat ling ba ka te ka jaka la sam shaki nong khayi ki ba khayi hasor shlong shu na lor ka lum survey ka jingpen poi drugs ka jur bha hathem yo molong ha ka ba don ka kmi bat ukhun ubadi drugs ki ya khayi lang yo jing di pen buan Ulayathu bau drugs upaya tham yo molong ling ba ki kalikit nyut ka Shillong Municipal Board bat poiru dakis pa senduk ha ka shisngi Kuman syukudau baka jinglet khandra drugs ka HYC ha ka jingalam uba Isaac Basayo Moj secretary ha ki benta ka than mot pran kani ka seng kala yo ban bat ya kumba khandai ngot ki nong di drugs bakan thop yo te nong khayi Uniu nong khayi udeiru uba ka HYC kala dep kem teng ha ki por bala dep Mensuara ni kong du sa Roline. Sedap na tu pan adin ang Roline pan amyo syo long jangai plat ini stay tengah sim na na po yu asim na po penjubilan. Kita ki bro musuh na ayam di ba kumno. Di bro dapat yu nong tre te upha gini bolong caing tu dari bawan hidup trai tu bakam long high five tu. Tumut kidi kibuju penon kam rai kita ile jong dai. Kidon giba penon kamu, Kambun deh giba penon kamu. Napo yung mulong rukom tay. Tumut kidi ki ibadi rudan, kantay rudan ni, senrang rudan ni. Ma kantay datang kawai betul ha. Ka kerteng tai metem. Kanteng tengam tip nama kapade ukun. Tumus tu memang tak penjat padi. Ye gidok sam jengi lima kani ka jeng D ka jeng D ini tiar bam do. So walau bangar kan ini sendak jangan kadang elek penduna. Mensua do memang im 10 mamsa. Im 10 tengok puisi seforlong itu tadi nang ala poi im sayo kanya sa poi baban saya siya guru lain as puisi ni na po iwan rung no hitipor ba janjar ba crisis ba ta itu kalikit nyot itu sa pa Kalikit nyot iwan kalikit nyot patay mastap sa dan nati apo lum serbe kalikit nyot ba nyot mastap ta itu longa mga iki kanya kan mungkin di kalikit municipal jong municipal mut 1.5 jong kitu long kiwan nabar temalong isdala po ini po ani ni jan pat long kiwan perak maki te begitu ki Punjabi bahasa tu dah tang itu ki dakar lum serbe kan gitu tebun bagi orang ahi bae orang ahi di serbe itu orang nasi gitu di kar berapa tas ti di orang ahi bae nesti orang ahi benati ya betul tu ngata mensua perempat kendang re tu teh ya kayak buat kendang ini lum serbe kebun doh tu berapa penjubilannya kebun doh di lum serbe apa penjubilan ini Karolan juga nomor pra penjubi itu tiga kontak kan kontak untuk tiga 10 nomor 10 misalnya saya seperlong rudan badi siapa nomor song rudan badi lain kera rudan badi ibu ni kibar jelah kasih rudan ni mah long kasih tak kambuna kambun kasih try mendo saya kiba sila untuk kerteng gini mau pram gilan iya sini gilan mau pram ni bakam wadah mulai rudan ni dan try lah menit tu hendet mulai mana yang deng serang tu melik pulak yang tadi pulak yang tadi serang lagi setang dah janjar bamyo orang selong bentai ya harus doati tai dakhan mero selong ni nopo box nong dakhan mero yang su antat na
Ban arpo box, lipo box teh nangyay. Ya, try kata ka arpo box kapisa ka syong kanu try. Lawan syu itu. Tekan sibu dan rupo hajar makna si box sudah si. Untuk porem tu sam-sam hajar rupo hajar. Musam-musam tu por bangadang ayu puluh teh. Nasi pensei di wei. Terus namanya dah ada masalahnya lockdown ni. Nadu lockdown tu dah like lockdown. Hakapor lockdown kanu kador si box. Silak ulang poi. Lockdown. Ha? Balik tu dor ti. Bakrisis tip yang nama lumar supo Manipur ni. Try koi. Itu mah tersebut pi lagi dan tu sebut lagi dan kumbas pongon. Tersebut poi we arpo laipo. Tersebut lagi poi tang mar arpo laipo we breu tak lawan kan no so. We no we breu am banong ya ka laipo sopo da poi we. Nomor hati da kom nom noru sepungut besu antak kan kata. Kita pula tikna baik. Sepuluh di macam senduk baik. Udan bawa teman ro da pemdi na. Sepak dia pak breu pak. Mutlai pak senduk kadang orang hasis ni. Dang rong baik. Metames menir sutu na. Lais pak senduk sisni penjat tak ia kajak beri ujung ni. Dah ikut sama jungi kela jat tu pun dia. Kajak beri kela ayak lupa. Tu dah. Dia mesti bersutu meru. Wangi ni kuat komentar lah. Kuat. Mentames sambil lolong merau dakar. Lendai. Beliau merengkam mentames habis waktu dakar. Lokasi namanya era bakar. Dia kai ka pemedan nak naldi semet mempak pun keren sangi ban skau abi dia bakal jigam jingat nanti ni Jumpa tanya pi dah apa lum serbi sebut dah pilih mestap am rambut penyok baik tang step kita perlak kata ya dalam serbe lum serbi halan dah baru sini baik kita perlak kayu mulang berisni belum suri plek mestap tu tang perlak lagi san baji untuk kiantar untuk tang adu prabaji kendai baji kedap tu gelasang ya ban halum serbi teh pada nom ta baduna breu teh trai merbun mal aphat teh trai dok nom antar teh trai ya ke spa tam dah poi we tanglung serbe nama pa amta teh la duna tu long kata bumi sepak saklam di tanglung serbe halum serbi dah apa lain amta banyak arspa lai spa teh poi we hai apa penjibilan Bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya